Ndatangira nkusozaho konza kuri iyi video. Si igitekerezo kibi kuba ukanze kuri iyi video, ahubwo ni igisubizo kuri wowe ushaka kweditingira ifoto, ushaka kweditinga thumbnail n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyi ni part 2. Wowe mushyashya turakwakiriye hano kuri tech yacu. Nawe dusanganwe uro gaciro muhaye isari. Rero iyi ni part 2. Abo twaribanye part 1 twarebye uko InShot ibiyigize, izi option zose kwa eshatu. Ahari foto, n'ahari video, n'ahari ka, n'ahangaho wakurikira gatatu. Kadusubira inyuma dutangire. Uraza hano kuri InShot yawe n'ubundi bisanzwe. Nimba uyifitemo turayikandaho. Uraza hanga kuri foto. Ukandeho, uze neza witonze, urebe ifoto ushaka. Uhiteme ifoto ushaka kweditinga ikaza isa neza. Reka duhitemo iyi ngiyi. Noneho rero mwitondere iki kintu, ngiye kubereka uko bigenda kugira ngo ube wakura mu thumbnail washaka kuri YouTube nimba uri mu content creator. Ndabizi hari benshi bamwe baba content creator cyangwa se abashaka kubimenya. Uri kubona hano, turaza hano kuri ibanza, aka kantu kabanza kano karebe. Urakazaho, uragakandaho. Uri kubona hano hari snap 1, anga akaba noneho nanuza. Rero iyo ushaka ifoto yo gushira kuri thumbnail ya YouTube, uraza hano hari 16 n'ibice 9. 16 n'ibice 9. Urugero kadukandeho. Uri kubona yuko ije imeze nka thumbnail. Ushaka kuyuzuza uraza ugahita ukanda kuri ako kantu ukakuzuza nyine, ifoto ikazamo isa neza, ukayiviziramo neza. Ariko twebwe si byo dushaka. Okay, reka tubisubize inyuma. Okay, none tujya kureba uko wakeditingira ifoto neza ikaza. Uri kubona ifoto wenda ntago isa neza, cyangwa se wowe telefone yawe wenda irafotora ariko ntago ifoto isa neza. Tugiye kugeditinga. Uraza hano kuri aka kantu ka kabiri ndi kukagutungiraho, ugakandeho. Uhituza ahangaha, aho ndi kugutungira fresh, ukandeho. Reka twite iyi video reke kuba ndende cyane. None uri kubona utu tuntu twose, utungutu kugeza no hirya hose, kadutambi kureba utu twose tuba dufite icyo tuvuze. Ariko iyo wamenyereye kuyikoresha InShot, hari utuntu uba uzi gukoresha dufite icyo tumaze. Urugero nk'aka kambere, aka ngaka kongera urumuri. Uri kubona yuko ndi kongera urumuri cyangwa se nkarugabanya, turyongere. None tuhita tutambika. Option dukoresha ni nkeya cyane. Urahita uza noneho kuri aka kameze nk'igitonyanga cy'amazi, ugakandeho. Aka ngaka gatuma ikintu kiba inzobe. Reka tukuzuze. Uhita utambika. Bityo none dukoresha aka ngaka, ako ngutungira fresh, umenye ko ariko gafite icyo kavuze kinini cyane kugira ifoto yawe ise neza. Nako turakongera. Ubwo nawe biraterwa uko ifoto yawe quality ifite. Duhite dutambikana none. Tuze kuri aka ngaka, kameze nka triangle, kameze nka capati, tugakandeho. Aka ngaka gatuma ifoto wenda irimo ibicezi bivamo bigabanyuka. Uri kubona yuko ifoto igwita iza imeze neza. Ubu ifoto yacu uri kubona yuko, urugero reka dukande ahangaha, aha. Urebe ukuntu yari imeze mbere nuko ubu ngubu bimeze. Ndagira ngo muri kubibona yuko hari ikintu kiri kugabanyuka. Ndagira ngo muri kubibona. Guys, nimba ukunze iyi video, mbabarira ukande subscribe kuri tech yacu kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza cyane zikwereka ibintu bitandukanye. Iyi InShot uzayikoresha mpaka buri kantu kose ukamenye. Rero ukanda subscribe kuri no channel ya tech yacu kugira ngo ujye ubona n'izindi video zacu zitandukanye. Nzabafungurira YouTube, nzabafungurira TikTok, nzabafungurira n'izindi app zitandukanye.
n'ibindi byinshi bitandukanye tuzagenda dukorera kuri ino channel. Wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe. Ifoto yacu muri kubona imeze neza, ikisigaye noneho ni ukuyisevinga kuri telefone. Aho tuza hano ahangaha ngira ngo muri kuhabona ahandi gutunga fresh, urahakanda. Ifoto yashoje kujyaho, ifoto yashoje kujyaho nk'uko bibona yasevinzwe. Rero nta kindi usabwa ni ukanda subscribe hano kuri tech yacu kugira ngo tubane mu zindi video tuzagenda dukoresha ino shoot ibintu bitandukanye. Niba ushaka no kureba part 1 yayo ibyo twagiye tuyivugaho, urajya muri description, n'izindi video zose nakoze urazisanga muri channel. Ndabakunda cyane. Ciao mutere yisari.